Pag-umpisan kay metong kwento, ne? Ating kanong metong ay anak, ne? May kadakapyang metong ayop. Kani, sa likod ne, king gulot na, itang ayop. Lepita ni itang lolo na, at kitang na, lolo, na. Ulaan me, nung talagang biyasa ka, itang ayop na king kamat ko, king gulot ko, mabiyaya o meteya. Mi paisip yung kong na. Inulit na ni nga po, sabi na nga po, lolo, kung talagang biyasa ka, hulaan me, mabiyaya o meteya, ing ayop na king gamat ko, king gulot ko. Sinabi na ning ingkong, apo, ing pakibat at king kekang gamat. Ing pakibat at king kekang gamat. Kita na ning apo, lolo, nampuri mo sabyan, ketang ing pakibat at king kakong gamat. Mag-explain niya yung matwa. Sabi ng matwa, kasi pa siya sinabi kong mabiyaya, yung gawan mo paka, talik-talik me, yung talan mo kitang ayop, at yung presenta mong ayop, meteya. Pero nung sabihin ko namang meteya, lubangan niya mo, itang pangatalan mo kitang ayop, at mabiyaya, yung palto mong ayop ka na ako. Kaya pining pakibat, at yung kekang gamat. The end. Okay. And, ba't kaya kunento itang kwento nga ita? Kasi nung lalawin tayo po ing amanong kapalaran, ing peka-root word niya is palad. Palad. Madalas, yung sasabihan dati nga alawang manghuhula, at yung kanong palad tamo, ing kakatang kapalaran, sabi dati nga aliwa, letter M ya kanong kakong gamat, ay, may kwalta ka kasi M is mayaman. Aran Sabi ko, makanano ita? Diyang in word na mahirap, letter M yan naman. So, atyo pa rin kaya katamo, atyo pa rin kaya gamat tamo, ing pakibat. Nung magtagumpia tamo, kaya biya tamo, o nung pulutan da katamo kaya kungkungan, datang yung panahon. Alayo king imamo, alayo ka rin pingari mo, alayo kayong presidente ng Pilipinas, alayo kayong kasipi mong bale, alayo ka rin tao makapaligid kaya ka, atyo kaya ka, ing maging kapalaran mo. Ing pakibat at yung gamat mo. No? So at yung katamo, nung itamo, magsikap tamo, magsipag tamo, masenso tamo kimbiya tamo. Pero nung magtamad-tamad tamo, agawan tang eganaganang yu tamo, may pariwara tamo. Kaya pining pakibat at yung kakatang gamat. Okay? Yan, sasabihin kita in relation to the gospel yan. King kakatamo pong ebanghelyo yan, metong striking na word o phrase na sinabi ka, na ay alala ko habang babasan kay itang saigli na mo. Yeah? Although, syempre, kung kakatamo pong ebanghelyo, Jesus is referring to His death. Itang kayang kamatayan na saigli na mo. Matene, mawala na kayong piling dating apostoles, karing kayang disipulos. Pero, di tak mo rin panahon, saigli na mo, 3 days mo, bumiyang pasibayo. Yeah? Apin detang karelang kasakitan, detang karelang luha, detang bayat ng karelang pilubluban, sa iglina mo. Datang yung panahon, miyay lalang tula, kalupa na po ng sinabi ng kiyakatang Ginoo. So ito yung talagang actual na buri na sabihan kitang sa iglina mo, according kay kiyakatang gospel. Pero pwede tayong i-apply kay kiyakatamo pong adodong pamibiyebe. Nakimbieta mo kaya tiking yato, ala naman talagang permanente. Gana-gana saigli mo. Even yung mismong biyata mo, saigliya mo. Apin, nung ngeni, masaya ka, matagumpe ka, well, congratulations. Pero, dapat ka maging mayabang kasi saigli, pwedeng mawala yan. Okay? On the other hand, nung ngeni, misasakitan ka, nung ngeni, daralan kang problema, ka magagana ka. Saigli mo yan, lumabas at lumabas mo ring pasibayo yan. Okay? Importante mo, maniwala tang palagi tang magtiwala, maniwala king kiyakatang kanu, kasi yung kinu, mas balo na yung mas makakayat kiyakatamo. Na yung tamo, balo na yung the best para kiyakatamo, kaya kailangan palagi tang gawan, itang dapat at gusto. Nung yan, dakal ka grasya, gamitan mo itang grasyang ita, para makagawa kang kayapan kaya tiking yato. Kasi anytime pwedeng malawala, itang grasyang tatalnan mo. Ngeni, nung ngeni, alakang kagrasya-grasya, feeling mo, kulang la din blessing na tatanggapan mo, magsikap ka mo.
magtiyaga ka mo, magpilit ka mo, biya mo in the best mo, sigurado, datang yung panahon, magtagumpi at masenso ka, at dakala ding blessing na tatanggapan mo, sagli mo, ing ega na gana. Okay? Apin, siguro yung message na buri kong lakwan, kasi yesterday, libing na po ning meto nga Dominicanong pari, Father Enrico, na maging teacher kekeng homiletics. Buri itang sinabi na palagi ding feature keng Facebook na, sabi, life is not a matter of longevity.